Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Loko xiyimbeleri Mr Post Mr Power Sikuliyeza Ndlovu va kombeta vumunhu eka xiyimbeleri Dokodela Joe Shirimani, ha swi tiva leswaku exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na Dokodela Joe Shirimani ku na beef leyi nga kona, leyi nga beef ya swa vunanga kumbexani beef ya tinghoma leyi nga kona. Kambe eka vhiki leri nga hundza hi fiki hi vona xiyimbeleri Dokodela Joe Shirimani a ku ri siku ra vunhungu eka n'hweti ya Mudyaxihi, laha Dokodela Joe Shirimani va nga posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va kombisa leswaku va sukeriwile hi mutswari wa vona wa xisati, moya wa vona a wu hetleli hi kurhula. Se kwala ka mahelo ya vhiki leri nga hundza ku ri na ntirho wa ku heleketa manana wa xiyimbeleri Dokodela Joe Shirimani, laha hi nga fika hi vona xiyimbeleri Mr Post va yile ka ntirho lowuyani ku ya seketela ku va va heleketa manana wa xiyimbeleri Dokodela Joe Shirimani. A hi tekeleni enhlokweni leswaku xiyimbeleri Mr Post na Dokodela Joe Shirimani va ze hi ku tirha swin'we nkarhi wo leha, leswi hi pfumelaka leswaku vuxaka exikarhi ka manana wa xiyimbeleri Dokodela Joe Shirimani xikan'we na Mr Post byi kumeki byi va kona hi nkarhi lowu Dokodela Joe Shirimani a va ha tirhisana swin'we na Mr Post. Handle ka ku va xiyimbeleri Mr Post va landzelela mhaka ya mazondhana ya tinghoma, xiyimbeleri Mr Post va yile ka ntirho lowuyani ku ya seketela, leswi hi swi belaka mavoko hi vulaka leswaku i vumunhu leswiwani. Swa kala leswaku munhu a nga ta ku seketela hambiloko mi karhi mi holova hi tinghoma. Se hi fike hi vona ku postiwile eka page eka Facebook eka swa ka Gaza ku tsariwa leswaku dina vumunhu Kasongo, regardless of their musical differences a die support-a le nkosini, di nyikele na hi homu. Se loko ri ku hakanene xiyimbeleri Mr Post va tlhela va kota ku va va nikela hi homu le ka ntirho lowuyani, hi nga vula leswaku i vumunhu lebyikulukumba lebyi xiyimbeleri Mr Post va nga fika va byi kombisa. Hambiloko va nga fikanga va nikelela hi homu, vumunhu byona va byi kombisile leswaku hambiloko ku ri na ku hambana kumbexana ku ri na ku bifana hi tinghoma, sweswo a swi cinci leswaku munhu a nga ya a seketela un'wanyana makwerhu loko a weriwe hi khombo kumbexana a weriwe hi papa ra ntima. Kasi hi tlhela hi vona xiyimbeleri Mr Post va tshama na vanhu va ku fana na va Dlayanyoka, vanhu va ku fana na va Rhangani the producer, ku ri ku ha swi tiva leswaku ku na nyimpi ya tinghoma na le ka vona. Se i vumunhu lebyi xiyimbeleri Mr Post va nga byi kombisa. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.